Awak Rahina Buda Klion Pahang, Raina Dibi, Purodadia Pasak Gel-Gel Tegak, Ring Banjar Pasak, Desa Pekeraman Kubu Tambahan, ngemargiang upacara dewayadnya ngentek linggih miwah Piodalan Agung. Upacara puniki menutujon ngentegang linggih ide betara-betari, sani melinggih ring Pura Irika. Nepet areng Rahina Buda Klion Ubu Pahang, Purodadia Pasak Gel-Gel Tegak, Ring Banjar Pasak, Desa Pekeraman Kubu Tambahan, ngemargiang upacara dewayadnya ngentek linggih miwah Piodalan Agung. Pemargian upacara keduluran antuk mekala hias, kelanturang antuk melis ke segara Desa Pekeraman Kubu Tambahan, sana kemeletin penyatusan kerama pengempon Irika. Upacara puniki kemargiang sesampun puput nyane pewangunan Purodadia, sana kemargiang antuk maundagan ngawit warsa kali tali solas. Pemargian upacara puniki pinaka sili tunggal Cihna Serada Bakti Majang Ide Sang Yang Widiwasa, sandukan sampun kiician kerahayuan saha kasukertan, sepisanan ngentegang linggih ide betara-betari sana jagi melinggih ring Pura Dadia Panti Pasak Gel-Gel Tegak ring Desa Kubu Tambahan. Kalian Dadia Pasak Gel-Gel Tegak ngelatarang antuk kempon tiang dasa kepala keluarga, angan yani rumah sebagai Presiden ngemargiang upacara agung sekadi puniki. Kewanten didiang wau didiang boleh medue malih didiang ring tahun 2011 malih didiang bugar ngemecigang sekali mangkin puniki kelanturang puniki sakewanten didiang wau presiden antuk mekari upacara sapuniki ngentek linggih puniki lan Piodalan Ageng lan iki didiang wau presiden antuk melanturang ngemargiang ring Buda Klion Pahang Raina sekali mangkin bangunan puniki didiang ring tahun 2011 boleh bantuan saking pemerintah bupati boleh 10 juta tergenten nike anggen dasar kemanten sakewanten didiang indek kelanturang untuk pemargi peturunan. Sesampun samian pula pali upacara Presiden Kepuputang, kerama dadia raris kemargiang upacara mendam pedagingan, saha ngelinggiang ring suang-suang pelinggih. Samian pemargian upacara kepuput ide pedanda saking Gria Manuaba, miwa ide pedanda Buddha saking Gria Karangasem. Ringsor harusnya saningkut kartu peranda Buddha dan peranda Manuaba. Nggih, kita ngawata siu Buddha saningkut, nggih ngawata saking yang presiden untuk ngaturang nggih upacara pecaran kita sekeluarga ini puniki jago pengenteng puniki nggih. Ke depan puniki jeneng presiden di betara yang kawitan sani sampun tegang makin liang kalau ini sampun bicara mangga selamat puniki panjang-panjangnya damo-damo puniki mangga kalahayuan mangga boleh rezeki na pemangga angin bakti dengan betara sampai puniki pinunasan puniki panjang-panjang dan sana. Kepinguntat kemargiang upacara nyenuk, sana medue semerti nyangre tamiu antuk skala wiadeni skala, sa kepuput antuk sesolan topeng sidekarya, Komang Yuda